Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentaki awareness program jompi phone singi ni ai shapi pran nyau laiwei khendai hendriwe ar nyau lai Hadin ka jingla jong ki rangbat ki thai lekai na ki light league school banra yau namtam ha ka lumpung lekai football na ka district level subrata cup ha ka district ribhoi ka seng ribhoi youth federation ka badi ka seng tremon song baha ka bala slam na ka district kum ka jing ai man sem ya ki nong lekai bat kum juru ka jing ai man sim ki bor pni school ki la lej ban ya kandu ya ki bor pni school jong ki light league school ha ribhoi ki ban lej mikmat na ka district ribhoi sya ka state level subrata cup hanong ba shillong Ki nong ilam jong seng ki lalit bania kendu ya ki nong ilekai ke school mungkin higher secondary school rengkat ki bor pnia school jong ti ke school ki ban lik mikmat ha ka under 17 boys nang ta sya ki nong ilekai ke school nong jeri presbyterian secondary school rengkat ki bor pnia school ki ban lik mikmat ha ka under 15 boys bat sya ki nong ilekai jong christian higher secondary school nongpo rengkat ki bor pnia school ki ban lik mikmat ha ka under 17 girls ha ki te ke jinglek kendu jong ki nong ilam ke seng RBOF nalor ke seneng ke kerau ke bakila ai kila nok senyang ro da ki t-shirt sya baro light league school ban longkum ke jingai man sem yaki ki nong ilam kene ke seng ki bakan thup yo ba PP kala ubri finance secretary ke seng seng kemi uba kensai neng nong ubri president ke seng na eastern zone uba spirit hing ubri president ke bhoi rombong circle lembat ki ki khot kene ke seng kila pan pau ke jing so komen bakini ki school kila yo ya kalat ban mi khman ik district bat ban ilekai bat ki wei pat ki nong ilekai ki bana keleng jong ke jelah da ke jingkremen ro bagini ki school baro kinwan rai ke 6 ke burom jong district baro ke wei Kasih nih gue. School ko ya. Kendri apa yang jing persang tinggi ban kentiu ada akademik hagalian ke sport ni saibor bak ban kentiu marki sutu ba kalawai jauh pi ni tinggi yo tanda jing ya kedua yang tak tertentu mungkin kendri bo mentoi dei bo pi kadau ke baru khot kini ke bangi ni le kini nak unta jopi kadau dei mo fi uban kristom uban pelek jemput nak unta kini ka jinglek jungi ban mi kmatsa sisilong nda belajar sisilong tapi lapoi habis subruto pizza don cibun ki bayo scholarship hawar jar ka wei ki don ban ruwa ki bayo scholarship na subruto foundation bat scholarship kon dei bare Wajib kerjaan ini sport. Dengan tadi batong mereka step tangga mesin juga di dokumen barban ai kublai na kebuta keseng arbi wajah. Kapala no seniang mat la keseniang yangi kum school ha kejing nikmat kejongi ya ke district sya ke state level. Macam lami nanti library ha ke baki on ai la kita pro atlet team. Under 14 Manchester maka 17 dan Raymond Townsend ke under 14 kalau dia ke under 15 dan regular no ke final ni final di pro regular no ke final but layo pandai daga nikmat daga nong jeri secondary school i nakalian ke jorni ke school ngi ai pun lay yang di nosnya tapi kabla pensting kabla kerjaan ya kecil kentiu jumi ya samba ke school bajo ke gedong ke thain boy bi itu jumi habang ini naga district mandai ke state kamdai shu tang haga kerteng mungkin kalalong haga kerteng juga district jumi baru koi lada lek ke mungkin lada lek ke nomjri lada daga lek ke kristian du tagalong ke bangi dai bersungo samla kum kinang chukstong jumi ke thamni boy bi itu jumi Tiga yang mengatakan kalau bah boleh sebut berkata
segar BF ka ba imsni ban kentiu ya ka jing nangga jing start ba kunjur ban kentiu ya ki samla jong ketiga temri boy ki ki jungi pencet sedang layo ban ya syukai hanupo hagwa ki sam ya ka award dan dagi kena pas ha ngalanang ya kendu ban presiden pengarung ba kide ban semken sisir kesing namun bi boy kita dan rei naglang junga apa ay junga ko play subara junga ko play yo presiden ni babi pol thankiu ujung por nilai dom de jine de ke dim de kha de man marna de phun jom ki thankiu kepala perlong yang ke kelong rendian ke bang trai kasudan bok sempurna ban don hagne ke skut ngala trai hang ni lalai pusan senam bat ngas don stang lai senam ban ngal de briu ba sekris slam tam hagne ke skut nagi headmaster korok bat tubuh headmaster ngala sekri kita khatsan senam bat mentau senam bat kajing don hang ni kelong ba kaya ka mga don kalau ngadon kajing posniu pat kata kajing posniu kalau bermanra ya kajing kala pat tidak kajing kala kita nang dapat kita school bonin kita pergi umat kelai kuliah ni mencuat te ndai tang haka football mencuat kipi don kuyu MCS officer wan ko wan kami ni akan selama mencuat ko de ni tak kan boleh bagi komentar yang bagi saya rem football selong nilai pendidikan kalau ni tu tak boleh football kita ni acak hal saya kung namun kasi ko ba bakat ko sa ini super program kata away na kata away kung ba namun pagkata mungkin ko program ka incentive sa building ko ima ka wala ni tunungtin ko malapay tak ada komen jumlah officer lain no bermamar bo kadi kata lainnya ada sajam kita gaji perkat da kuno balapan wanra yang gaji kelah tendre ini ayo yo boleh ko pilih hilang di bawah ter haki lenting ke pengilapan kecil ti ni sukmen sebut bagi long tam ko ke school seperti kedong ke hai ke bagi la pilih bro lain ni stream ke arts ke science ke commerce but Isukmen Cibun ban ong bahaka hagi diga higher secondary ide school ga banung ko baki kina kilwan barya de ban kuliah di school kala kai di student mawri kita tunu ile yang like homroi kita tunu like kue itu ngisi spa like kuliah bat ketarung ila close ke kelas 11 baru kai ngidon sispa prapen riu tang 11 ta bat baru lang bat 11 but 12 dan lain sebab tangki higher secondary lain sebab sang putra kita ni kalau mbak kaya ke bangai itu kalau bangilala ban kentiu ya kena kena bertangila ban syakri kibombi olah ban lecilo tim ilayo ban sekuan kuliah ni don beta kat nyambut baruan hagi 11 science but the 12 science tidak cukup tak ada kawai gejing kerku but kibawan hami ban ni kena kibom dan bisa ban lecilo tak ada gaji perku ini, tuan puyo apa ni tuan stang benar, lihat layo punya supply di buku di sekolah, apa nilai keren dia, siapang gaji pemdan jungi, ya artificial top siapa ni ka time jungi, jadi ka jing penduk dong ke crowd yang kini kisamlah jungi nomor ba kisamlah jungi apa ki praktis dan ki lihat guys yang kini ka than ke jungi kita lihat guys haki madan plang ki ba deki plang ki ba lihat guys ki original no de re kat ba yo artificial top ki bubun le se kisamlah jungi ki klampat yo ban ma tede nak tak daw long ba kaji itu jungi bubu beruspal mana yang ba kadang kejenglut apa nilai mana sebentar baru kita kena dihapan train dan dihapan hikai lalu no ban lek kai lalu no sipo kesan sengi te ni ngecam bat ni kerman ba nakaliang tuniru ngin persiap ni ban yayat ya keren nak bentar bit kepiang benginyo untuk artificial top nang ba
syakani ketai ke jungi kenang bai samla ke jungi kenang la ban yele kai ban yo ban kilang dak kata kom ko bede je an place ka de ya ka school mention Christian High Secondary School akan mau macam sedang melakukan syakani ke bujuk ni mengiwan mentah yang kepada Iman Sim ya kini school aku macam sedang ke under 15 but ke under 17 boys kita represent Syah state je mentau sedang 4 nyidon likely school dan temuri boy itu jongi kata Christian Higher Secondary School na nompo kepada represent dia di Kentema under 17 girls nafta ke Nongjuri Secondary School kepada represent dia di under 15 boys bakumjuk mapi kemenkan kibalik represent dia ke under 17 boys Shatesha Poshlo te ni ai public ke yang kiparo barok likely school ni sekarang nak liang jungi wan sini nak Eastern Zone nomor kani ke area kata pok jungi je kidon ki circle ki na muslim circle ki lalet bani ai musim yang ka Nongjuri bat kunjuru menin nak liang jongku presiden jongku Perumbong circle boderu khat jongku central body layo ban le ai musim ya ki under 17 girls jongka Christian Higher Secondary School teha Shlom te nakaliang kecunga nga penpal punya kumat jumpi nomor babi kumpi kena kita sedang bani lekai kita hap pok kata karta kepada rit kepada guna bab kita don ya kata sport spirit bani kata mensim yang pun kepada hakmat kai ke cakap musim ke jungi ke ba ni kuat penong lomba insert dia ke bau belum susah jungi ukuran mo de tak sempat kelanjut kuat rei ya ke bu om lomba kade ke bayar jemput borok upri ustad mano balak penlan lam nak pli gala kumno laj berkeran kade kecing ketu pi samla sport lada pi mio ekala umno pi penang bani lekai pi pidegi kena kibala bani lekai bah kata kalenti ke pide bani lekai ba lat na kita ke jinsniu khamtam na kani gajuk kajungi mentah drugs de way bola kenre ha kani ka let's say what kani bitan kajungi sini September boy bi kajungi ke ke bangga wa panong kolong ba mengi kisama mapi kum kisama pidon kam yang kaban tresutong bapin lekai dan kadodot kaban siam bapin peni lagi jom isak pipong kan bapin lagi kita ke jinx new bro nak kalian tinggi seng ila persyanghi yang kaban yelek sutong yang kaban penduk yang kaban kini jinx new nomor bagi dan ni katam riboy dan betaban syakri dan penlat yang sama lagi bagi cicongi ban pelat yang society cicongi nak gini ke borok cicing sendiri macam sistem agak lain nilai ada 17 tujuh tentang 15 tambah disqualify no league system ke ba berperan kalau kena mensim coba harga ini belum diberuspa pun lagi beruspa sama lagi beruspa coba dong bertahan cicongi dan lagi dah beruspa musim pun kita tempat sini apa itu balik ke persen ya ke state dan ke district Sabar lah kalau kita kasihman dan ya ke tim tu bagi waktu tempat Rusia lah hati ini dijual ketika mana ketika dia besi pun ya presiden juga Eastern bertunjuk ya presiden juga Central Body nah phone ini ngah balai teling school gitu hikmat nak kata mereka ke state level sebut kompetisi tak kalau nak Christian kita 17 girls nak school Nongjuri dan 15 boys pada school Nuken ada 17 boys. Jika kebang aku berang bakat kan musim jongi samla juga temrin boy coba RBF kita musim nak kita jompi buat pelut yang kebagi kita nak bertawan ai musim ini. Jika ni kalau ni sisa gaji kertu crowd gaji ai musim kebang ilet dengan om nak kita ni hebat kerana nak kita beri kun menerak rusuk di job.
Tinggi kerman kalau baca film atau snap ngaji kerman berbuat bawa nonton untuk mensim inferior mengingin nampai tang syukudu tim di bakam klan yang saya beli distrik hidup lo untuk mensim ke bangga ngadon talent dan dengan anak untuk kita buat shifting let ke mensim pun nama ba kaju ke training hidden kaju komandan hidden so berapa kucing play ke crowd school mungkin kabala pembiang sisai ke management PG players ngalong ba nilai kerja di tisar charge karena orang bagi dan kami kena begini exposure namar ba kay ka pangisya milap sudah melantak pulang ba aku first game nila kasniu ba abang ngiram no second game pa tayo nila kay bahagi job di kani kapati bangi idang long ese nyumpa don ke confidence takadaw nila ikar sa karmel ba kunjur ba kajing island na principal nila yo sa shitiyo waslo tek jinglut kani ko crowd ha try la point say the pen and district level hadu preparation sing state level kalau point gila di kemudian kiwe di school kibala pan manage ya kata nong fi ngala try school mungkin dan usna harta terway di point final dulu atlet team under 14 but under 17 kawai ke qualify ke national level but national level kita final di balik ya terlang pada school mungkin nomor suit school kalau dah kelemahan school ni henry lekas betul lekas school mungkin romi kita ikai bakai kawa ngang slow se habak isanya akan rekam nak kalian speak keluar bersim dia akan pertama pendap kami rekam masuk orang yang invest kat sports la kadang kadai ketik kadai ka supporter kami rekam masuk ke school kan upload mau ulang nak pertama berpoi hadu ke national level di Qatar school kami yo contoh haladeshiman kaban gom hi kene ke platform le ka berusan nam ta jadi kena baki yo pada pau sepat seprang baki we kini ing sap baki bidon ban lamba jam ta sap ka bau le ula ayap hi isi kan lo ka cikir grupat nam ta galawe ke jopi blai shibone school mungkin